The kingdom of God nagagat dagijay taga kingdom ije word. Awan tinasasadot ije kingdom of God. Hallelujah. Amen. Isungay papati yung apanagdangag ti word of God. Value nyo ti word of God. Amen. Tayjay tayo nga talaga sumalunat because of this truth. Hallelujah. Isunga na jay kunak, what is kingdom? The kingdom of God is the kingdom of heaven nga binmabari to'y earth. No ti kingdom of Satan ket basbasol ti adayjay, the kingdom of Jesus Christ is righteousness and holiness. Romans 14 verse 17. So, kita antoy diay, for the kingdom of God is not meat and drink. Hanga di panangan kin panag-inom the kingdom of God. So this is not physical realm. This is spiritual. Hallelujah. The kingdom of God is not meat and drink. Napalasan yung atrasan. Iti life, dagiti tao ngayon mo una, di awan pa'y dagita nga teaching balanced diet, awan pa'y dagita teaching about nutrients, dagita vitamins, awan pa'y dagita idea, awan tam amon danuwa dita. Awan amon daadan, iti vitamin C. Awan ta amoda, ti vitamin D, wano niya. Pero abay nga isuda ti healthy. Awan teknolohiya. Dagita nga ro ti kunak nga kailangan atrasan tayo diay. Nga di awan teknolohiya ti adda kadakwada God. They are more healthy than people today. Awan ti vaccine. Hey! Awan ti X-ray. But umabot dati 900 plus years. So you know, the devil is trying to deceive us not to trust in God. The devil is trying to manipulate, to control our mind, to trust in the physical realm than God, who is spiritual. But now, numaawatan tayo di kingdom, oh, hallelujah, sublida tayo iti tunay nga pagtrasan nga God. Don't put your trust ijay na-create, ijay physical realm. Put your trust in God, the Creator of heaven and earth. Pero amoy tinagrugyan ti sakit, spiritual tinagrugyan ti sakit, not this physical. Nagmanifest lang dito yung physical, pero ti origin ti sakit is spiritual. So never nga kayan ti science to kill sickness and diseases in this world. Ti makakaya is the kingdom of God, the King of kings and Lord of lords. Hallelujah, palasan nyo nga trisapan ti origin ti sakit. Di nagbasol na Adan kaya Eva, ijay nga nag-start ti sakit, ijay sin. And that is the power of the devil. Kayan ba iti medisina dita? Kayan ba ti bulong? Kayan ba dagita inararami daritoy? No! Tahawan ti kayan dagitay naramid da to destroy sin in your life. Handa nga kaya nga maparot ti ramot. Sino tinang parot ti ramot ti sakit? Kasin, Jesus Christ, the King of kings and Lord of lords. So na makita nga you are forgiven, you are righteous and holy because of Him, sickness and diseases has no right to touch your body. Hallelujah! You need to listen. Kada ito yung preaching of the gospel. So ang manipod ini nga dati sinsya.
Nasulbarda ba? Ti sakit dito'y lubong, the more nga dada, the more nga madado ti sakit. Anak agpapabasol. That is the work of the devil. Pero, kaya't ni Satan, i-control ti mind tayo di physical realm. Tapnuhaan tayo nga makita di original nga health tayo nga God. Pero ti pakpakita ti gospel nga original nga health of man is God. Basahan tayo ti Genesis chapter 2 verse 7. Dinpuyot ni Apo Diyos iti spirit of life. Kanayadan, binmangunen nga healthy nga di palang nangan. Wano? At binmangun na dan, ket healthy nga dagos. Awan palang kinana, vitamin C, vitamin D. Binmangun nga healthy. Healthy ngayon mo na, sakbay nga mangan. Because of the Spirit of God. Iso nga ti ayan, ti health tayo nga talaga, kiniapo Diyos. Sa tayo mangan. Kanayak, ti kararag ko, you are my health, I don't trust in physical realm, or I don't trust in the flesh. I trust in you alone. You are my everything. You are the source of all my needs. You are the source of my health. Haan nga dito'y food and drink, tayan ti health ko, you are my health. So because you are my health, help me to drink. Amen. So kati karalag ko, sikat ti health ko, bat isurwandak ti usto nga kanak. Hallelujah, saan ko'y bagbaga nga, dito'y tayan ti health ko, kasi noon bagak nga dito'y tayan health ko, na ipaknika o Diyos. So I don't want to trust in any physical realm or creation, because you are my everything. You are my health. You are my life. You are my righteousness. You are my strength. You are my health. Hallelujah! So the kingdom of God is not meat and drink, but righteousness. So kung nga ibagabagami ka na kayo, di na-receive yun ni Jesus, na-receive yun iso na as your righteousness. Amok nga ibagabaga ni Satanas. Kababain nga ibagbagam dahi takat ado pa lang, nagagpukapukaw kan tupay di balay yun no rabi. Yung ungat mo, ti ubing mo, kadalom, apa nga ibagam nga righteous ka. Kunana iday. Awan pabain mo, kung kunan ni Satanas, kat kung kunam numamingsan, wun nga rod, ngagpaiso. Han mo nga mong hanga ti Diyos, tinang ibaga dita, ti devil, ti agiar arasas, iti mind mo ita. Iso nga ibagam, hey, in the mighty name of Jesus, leave my mind. Because the word of God says, Jesus is our righteousness. Once nga bilibom dayan, medyo mo sikat kinalintag ko, Jesus, i-reveal mo di kinalintag mo nga da kanyak. Madamdama, pugsata na dagiday, baliwa na dagiday. Madamdama, ikat na dagiday, connection mo ti basol, maset free ka iday. Hallelujah! And then the more nga masat free ka, the more nga maawanan ti connection mo iday kingdom of darkness nga full of trouble. So the kingdom of God, what is the kingdom? Righteousness and peace and joy. Isong ano, sikakat magulo ti biyag mo. Ibagamon hanga kingdom of God, dahito yan. Because the kingdom of God is peace. Amen. The kingdom of God is joy in the Holy Ghost. Haan nga daday happiness ti tao dito'y lubong, joy in the Holy Ghost. Kat kurang da ito nga panangibaga ni Apostol Paul. Sumagmamanulang da inbaga na dito'y. Pero no inayin to the kingdom of God, no anya amin tiada iti Diyos, iso tiada iti kingdom na. No anya di nature na, kasasaan na, kina Diyos na, iso tiada iti kingdom na, kurang ti time ko, bangibin sa minsa kada kayo dyan. Kasmat ka ni Satanas, amin mat nga kinasatanas ni Satanas, iso tiada iti kingdom na. So, nasungbatak kada kayo, iti generally, dadai, what is the kingdom of the gospel or the gospel of the kingdom?
Iso nga gaputan ni Satanas, sakit, adu ti sakit ti kingdom na. Gaputan ni Satanas, basol, adu basol. Gaputan ni Satanas, patay, mangpatpatay. Gaputan ni Satanas, ket mananakaw, adu ti agtakaw ti kingdom na. Mangdadadael, ijay life of God, iso nga adu na dadael na nga biyag ti tao because madina jay life of God. Ngayon ni Apo Diyos, kaputa health, iso nga ada health in the kingdom of God. Ni Apo Diyos, kaputa righteous, ada righteousness in the kingdom of God. Ni Apo Diyos, tabaknang ada prosperity in the kingdom of God. Iso nga seek ye first the kingdom, and all these things shall be added unto you. The kingdom of God, peace, because God is peace. Joy, because God is a God of joy. Holy Ghost, because Holy Ghost tiada the kingdom. Evil Ghost tiada the kingdom ni Satan. Naglaka nga maamuan. Next, how to receive and enter into the kingdom of God. Kasano nga awaten tayo, ken sumrak tayo the kingdom of God. Number 1 qualification is you need to be born in that kingdom. Be born again. You need to experience spiritual birth. Kailangan may anak kay dyan nga kingdom. John chapter 3, verse 3 to 5. Amo tayo dita. How to enter or how to receive and enter into the kingdom. Iso nga di born again or spiritual birth nga teaching hanga religion na ito'y. Experience ti personal. Hallelujah! Anyo ko na, mainayonak man iti born again. Hanga kasjay. Iso nga dadagid apan nakidyoin lang iti born again. Sada ko na pinmanawak ti born again. Mabalin mo yung nga pumanaw nung anak ka. Ha? Nung anak ka, kasano pumanaw ka? Pumanawak niya pa na kay anak ko, ibabawi ka. Ano nga mabalin? Di parasam di anak kinitatang mo, kininanang mo dito'y. Katsama ko na, panawak ko ni panangi anak da amak kiniinak kanyak. Saan nga mabalin? Because born again or spiritual birth is experience. Hallelujah. Dagiti nga nakaawat. Okay, Jesus answered and said, unto him, verily, verily, I say unto you, except a man be born again, he cannot see the kingdom of God. Apay nga hana makita, tahangan na anak hijay. Haan ka taga kingdom. Nung anak ka dito'y Pilipinas, Pilipino ka. Anak ka di Amerika, Amerikano ka. Anak ka ti langit, tagalangit ka. Amen. Kailangan tayo may anak, ijay. Sinmong bat ni Nicodemo nga naintawan. So kita nyo, great teacher ti Israel na ito'y. Mabigbig nga teacher ti Israel. Pero hana nga mo ti born again. You see? Kunan ni Nicodemo, Nicodemo saith unto him, how can a man be born when he is old? Can he enter the second time into his mother's womb and be born? Dagito da kunak nga human wisdom ti amuda, human knowledge. Iso nga ado tagpipreach ita nga human wisdom, human knowledge, handa nga kaya nga maawatan ti spiritual realm. Nga isuma ti pagdengdengan dagiti human knowledge ti kayat da. Gam dagiti na spirituan ti kayat da nga denggan dagiti na spirituan nga preacher ken teacher of the word. So kita nyo na Nicodemo nalaing nga teacher but saan na nga mo ti born again? Tahangan na born again at that time. But I believe nga di na-receive na daytoy, I believe nga binilieve na daytoy. After. So, sinmong ba't man na Jesus? Ang nga tati ko na Nicodemo, sumrak ba dyan anakan ni inanakot? Ay po, uray mat sa nga tao nakot sa nga babalin. Dakdakkel kanto pa ingam ni inam. Ura bahaya.
Jesus answered, Verily, verily, I say unto thee, except a man be born of water and of the Spirit. Kanang kay bagbaga dato'y hanga daday water baptism, dato'y born of water. Dato'y born iti water nga word of God. Dato'y daday, ada iday, 1 Peter chapter 1 verse 23 and chapter 3 verse 21. Dua di ay. So kaya ito born of the word. Akitan. And of the Spirit. He cannot enter into the kingdom of God. So makita yo, he cannot see, tatay de verse 3, verse 5. He cannot enter. So, iti way, how to receive and enter into the kingdom of God, you need to be born in that kingdom through Jesus Christ. No receivam ni Jesus nga word, ijay ka nga ma-born again. And by His Spirit, ijay ka nga ma-born again. So by the word nga ni Jesus, and by the Spirit nga ni Jesus, matlang Spirit of Christ, timang born again. So nga, no born again ka, nakastruck ka. Hallelujah. So nga ibagbaga di Bible, ada tayo kingdom. Tagalangit tayon. Na i-transfer tayon the kingdom of Christ. Kasano tayo nga na i-transfer iday, ken nakastrek iday, babaen ti spiritual birth. Born again! Na-born again kayo? Ayan yun nga kingdom. Nakastrek kayo ni day, so makita yon na i-power the kingdom. Hanla nga daday no umayto nga pagarian tiwi bagbagan na itoy daytoy pala nga spiritual maawata mon the power of God's kingdom ma-experience mon in the spirit realm. Tagita ti kailangan nyo so no kunana sinumrek kay day kingdom sinumrek ka nga ro di day righteousness. No na-receive mo day kingdom because no magpakpaksyatak ti demonyo the power of the Holy Ghost, surely the kingdom of God is within you or among you, kunani Jesus. So, nakastruck tayo the kingdom, na-receive tayo pa the kingdom. The kingdom of God is within us, in our hearts. Tadyay King of Kings, tupay kingdom, kat isu di ada di unag yo. No, ada kada tayo the king, ada kada tayo the kingdom na. Kaya niya ti kingdom na health. Awan ti sickness and diseases in the kingdom ni Jesus. Iso nga ti meredecho gabot ada kada kayon the king, ada kada kayon the kingdom, ada kon ni the health of Christ. Ada kon the turay ti salonat. Awan ako ay si paritak the turay ni Satan. Nataya kijay. Na disconnect ka kijay, but nakakonect ka tata ijay kingdom of Jesus Christ. Nga health. Namuyo na jay, kat masensyo ti reality na da jay true revelation. Ijay kayo nga sumalunat. Ijay nga pumanaw rin da sakit. Because the power nga ag-work is the power of the kingdom by the Holy Ghost. Ulitak manan, aming nga bilabang tayo kini Jesus, iso ti aramidan ti Holy Ghost. Iso nga there is healing in the gospel of the kingdom. Woo! Hallelujah! Amen! Praise God. Tayo dati kasan di magasan, kasan ako magasan, o nang mamum dita. Oray man born again kay, so nga ti damo lang, iti inawat na ni Jesus, na ilihan sa, iti dalang naagasan. Naagasan da through laying on of hands. Haan nga knowledge. Ito yung sursurok nga may sa kaagasan, knowledge. Magkaroon ka ti knowledge, ket mai-work out mo da jay in your body. So nga no, amom da jay, kat sakag palihans, basit laeng, nga lihans, o hadang nakapalang lihans, naagasan kan. Colossians 1:12 and 13. Amok nga minsan, gaputi butbutang yung. Ala kayo maunat, iso nga kumpurmi di papapanan nyo.
I-overcome yung gamin di butang because the demonic fear, hanga nagapukin ni Lord, isang nga the Bible, fear not, fear not, fear not. Kung kunan di panunot mo, matayak sa mo ito, isutin patay ni, ya kasinsin itbangir. Kat iso ka nung matay ito'y, tinarik nana. Kapuy niya, butbutong mo, kopor, may di papapanam. Maurin na di demonyo, kat mapangkapay lang. At mo gaay nga mga amo nga karkarkaro nga maasar ti Holy Ghost ken kaiday mag-grieve. So ano ada butong gabi nagawa mo tag parito oh Lord mabutbutong hak ditoy aslak mo tanan matay nya kastak ditoy kunam. Amen. So that's the kingdom. Last dato yan. Giving thanks unto the Father which has made us meet to be partakers of the inheritance of the saints in the light. Verse 13, who has delivered us from the power of darkness. Tikat na sa ay, from the power of Satan's kingdom. And has translated. Amo yung magtanan ti translate. No sao ko ma, kan kanay, translate mo ti English. So, awanan de kan kana ay tanag-English. Amen. Simple explanation. Ti translate. Amen. So, manipod yung kingdom ni Satan nagbiyahi ka. Trans. Ti trans agbibiyahi. Trans. Anya ti trans? Agbibiyahi nga ada papanana. So nga dyan ti trans, Lizardo trans. Amen? Transit, kung kunaday dyan. Transportation. Trans. Maibiyahi ka, maipan iti sabali. Amen? So ano kuna nga translated past tense, na ibiyahi kan. Na i-transfer kan. Manipod kingdom of darkness, na i-transfer kay the kingdom of His dear Son, ni Jesus. So nga ti ayan tayo tatang kingdom, kingdom of health. Kingdom of health, no sickness and diseases in our kingdom. Because the king and this kingdom is Jesus Christ. That's the reason nga watem isuna as your king. Halang day, as your king in Lord ta iturayanda ka. Halang day ti ket nason ti bang awat nga king. Yata sawen no awatem ni Jesus nga king, daday adan day kingdom na ison ti acceptam nga life mo in Jesus name. So inawat ko ni Jesus nga kingdom of health. So I have the power of health through Him. Dahil kasan di mangawat nga king kini Jesus. King of health. King of righteousness. Aminam da day. Acceptam da day. The life mo. Acceptam nga ni Jesus. King of health in your body. Ida dumalang ay bagbagan dagiti kakadwa. Awatom nga king. Tapno haang nga dyan alarmidam ti kayat mo. Kat isuna ti mangiturayken ka. Nga slave da ka ta king mo isuna da ti understanding da. Ti mangawat kini Jesus nga king. Halang agbalin ka nga slave kitli. Agbalin ka nga taga kingdom. Magpagturay kay jay nga king. Iso nga no king of health. Makipagturay kamat, King of Health. Day, tinang-awan. Whew! So ngay meditate yun na dyan, makita yun the power, the kingdom. That's the kingdom or gospel of the kingdom. Iso nga the kingdom of God, kingdom of power. 1 Corinthians 4:20, naibaga ko na tayo, kingdom of God is not meat and drink, but of power. The kingdom of God is authority. Authority of the king. Matthew 16 verse 19, I give you the keys of the kingdom.
The authority of my kingdom. Kahit nga sa uwan ni Jesus. Anyaman nga baludan nyo dito'y, mabalo di jay heaven. Anyaman nga paritan nyo, maparitan ni jay heaven. Or tila dumapataros, anyaman nga bawal di jay heaven, ibawal nyo dito'y earth. Anyaman nga na-allow nyo dito'y earth. Kaputa bawal ti sakit ijay, bawal yumat dito'y. Bawal ni Satanas ijay, so nga bawal mat dito'y. Hallelujah! That's the authority of the kingdom. Iso nga the kingdom of Christ has a rule. Anya ti rule na. Wano anya iti pagalagadan ni the kingdom. Daya iti kunada nga God's kingdom, the law of life is there. The law of health is there. The law of freedom is there. Freedom from the kingdom of darkness. Daya iti rules iti kingdom or law. God's kingdom is life and health. Amen! The law of freedom. So by His life, naset free tayo dyan law of sin and death because of the law of God's kingdom in our hearts today. Anya ti law, the kingdom, law of health. Ipaglindagan ni jay salonat. Awan ti mangisarsarak ti sakit ijay tabawal. Hallelujah. Gusto nga na mo mga dakan kingdom of God, kingdom of Jesus Christ, at dakan ijay kingdom of health. Isun ti absorb mo, meditate mo rin, kagpa-pray, so ti i-accept mo na mailihans ka kinda dumapay. That's the gospel of the kingdom. Palakpak kini Apo Diyos.